Poštovani gledatelji Max Sporta, lijep vam pozdrav iz Koprivnice. Evo, 9. kolo i prvi krug Supersport Hrvatske nogometne lige polako se približava kraju i ostale su nam još dvije utakmice da zaključimo prvu četvrtinu ovo sezonskog HNL-a, do duše ne kompletnog s obzirom na one odgođene utakmice. U Koprivnici se sastaju Slaven Belupo i Rijeka. Nema Međimoreca, pa će onda ispred Sušaka biti Bosec, Božić, Boras, Štefulj, Mijač, Lepinjica, Liber, sredine terena, Hođa, Šakota i Štrkalj. Glavni sudac Duje Strukan iz Splita, pomagat će mu Dario Kolarević i Dominik Penković, četvrti sudac Antonio Škobić, dok će u VAR sobi biti i sve to pratiti ukoliko će trebati i reagirati Dario Bel iz Osijeka i Marijan Tomas. Njima po običaju želimo što manje posla. Ništa nije mijenjao Željko Sopić, tu je Labrović na vratima, posljednja linija Smolčić, Galešić, Mitrović i Goda, Selahi, pa onda Janković, Fruk, Ašalić, Pjaca i Ivanović. Korner za Rijeku, ide to u 5 metara i na kraju je prošlo pored vratnice. On se okliznuo u ovoj situaciji Bosec, Štrkalj u 16. Udarac ide ravno u Labrovića. Priključio se Bosec, trojica igrača su tu u 16 metara, Slaven Belupa i na kraju Štrkalj i Mijač, ništa od toga. Smolčić nije uspio iz prve to riješiti i sad se nastavlja napred Slaven Belupa. Tu je Hođa, lopta u 5-6 metara i na kraju ništa. Lopta u 16. Vozi do Jankovića, Janković puca, ipak ide to daleko od gola. Nema promjene rezultata i dalje smo na tih početnih 0-0. Uzeo je loptu Liber još uvijek, pa onda Hođa, dolazimo ovdje Štefulj, niska lopta i to na kraju izbačeno iz ove opasne zone. Galešić vuče, Galešić još osvojio puno terena, Galešić u 16. gol! Sam je prošao ovdje svoje polovice terena, Niko Galešić, nitko nije krenuo na njega od igrača Slaven Belupa i evo u 39. minuti Rijeka dolazi do prednosti. Kao da su čekali igrači Slaven Belupa tko će krenuti na Galešića, a on na kraju završio sam pred Suškom i doveo svoju momčad u vodstvo. Prvi mu je to pogodak u sezoni. Pogledajte ovdje sa polovice svoje prolazio dvojica, pa trojica, četvorica i nitko ne ide na Galešića koji postiže pogodak. Božić. Štefulj ima prostora za ubačaj i na kraju je tamo bio Goda koji je uspio očistiti. Lepinjica, lopta u 16, Mijač i prolazi to pored vrata. Hođa je bio u prilici. Na drugu stranu, tamo je
Hodža dolazi Štefulj, Hodža i brani to na kraju Labrović. Dolazi sudačka nadoknada i prekršaj na Obregonu. To je vjerojatno to da upravo u ovom trenutku označio je Duje Strukan kraj ovog dvoboja. Rijeka je došla do pobjede onim pogodkom iz prvog poluvremena u 39. minuti, pogodkom Galešića. Po meni nepravedan ishod utakmice. Mislim da smo zaslužili bod. Pogotovo igrom drugom povremenu gdje smo stisnuli Rijeku u njihovu polovicu. Opet smo imali probleme realizacije, ali opet i taj gol koji smo primili ne bi se to smjelo događati. To je pionirski gol gdje je igrač prošao 60-70 metara kroz sredinu terena i zabio nam gol. Takve stvari se ne smije događati, na greškama se uči i nadam se da u budućnosti nećemo to raditi više. Stvarno sam dugo u nogometu, gledao sam ovdje puno bolje izdanje Rijeke kad je gubilo Slaven Belupa pod gospodinom Kekom, kad su bili i prvaci i borili se za prvo mjesto, tako da jednostavno cilj opravdava sredstva, ali ja sam prvi taj koji ne bježe od odgovornosti, stvarno je danas bilo loše. Znači, osim Kristijana Galešića koji je stvarno prošao sve, baš sam rekao tamo isto i za našu televiziju, vjerojatno i portira prošao tu, ali realno nije bilo dobro, mislim da smo Imali smo mi tu neke još poluprilike, tamo Gališićevskog glavom, Frukov udarac, ali premalo je to za Rijeku. Mi moramo biti na tragu ono što smo igrali kod kuće, to su mladi dečki, jednostavno moraju otpustiti kočnice i mislim, mi smo danas pokazali da smo došli tu pobijediti utakmicu, možda to tako nije izgledalo, ali jednostavno nisam želio da igramo sa manje ofenzivnih igrača nego kod kuće, da se dečki ne bi pomislili, gle, došli smo tu samo istrčati i kaj bude, bude.